ada pada keluarga saya harap hanya pada Allah. Sebab Allah janji barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah tiap-tiap hari, Allah janji dia takkan hidup dalam kepapaan. Allah tak kata kaya, tapi takkan apa-apa ke dana lah. At least hari-hari adalah makan. Walaupun makan, semalam ada Allah hantar, ada orang sponsor bagi sambal bilis rangup goreng, sambal rangup goreng spicy, sambal paru rangup dengan spicy. Tak payah beli, Allah hantar datang. Keinginan kat hati, orang tanya, bang, itu yang sambal bilis goreng kawan abang tu hantar, macam mana? Minta dengan Allah, jangan minta dengan abang. Kalau ada janda nak kenal, baru cakap dengan abang. Tapi kalau ikan bilis, minta dengan Allah, Allah hantar. Kalau kita call orang tu, belum tentu dapat, mungkin dia sibuk. Kita minta dengan Allah, orang yang ni dia sendiri kata nak datang rumah hantar. Kalau kita call orang tu, belum tentu tuan-tuan, belum tentu. Saya busy lah bang DJ, saya ni dah stop lah, habis lah. Kita minta, ya Allah, isteri aku berkeinginan nak sambal ikan bilis, asam di darat, garam di laut, di dalam periuk bertemu juga kan dulu.